Sudije daju znak starterima da puste napretnje farma Brajkov Subotica, sedmorka na stazi dužine 1600 metara. Start trke Alfa Varene, oprobana taktika, želi da gospodari stazom, ali ne da mu to Ivan Turgenjeva te sa Borisom Kečenovićem. Prva pozicija za Ivana Turgenjeva, na drugoj Alfa Vareni Stana Pejić, Tukuljac, na trećoj poziciji Toli SG i Saša Grujić, na četvrtoj je Vjerna Lizi, na njenim sulkama Dejan Katanić. 1600 metara iskušenja, tempo trke diktira osmogodišnji potomak Diablova Pena i Kobile Impromptu Hall. On se zove Ivan Turgenjev, a te druga pozicija s polja za Alfa Varene, a za Stanović Tukuljac, na trećoj iznutra sa Toli SG i Saša Grujić, na četvrtoj poziciji Vjerna Lizi, Ramon Starlight, Bonaparte, na posledku Paladino. Očekujemo da se borba rasplamsa u kontrapravcu trke farma Brajkov Subotica. I dalje vodstvo za Ivana Turgenjeva, sada pojačava i obilazi Toli SG Alfa Varene, pokušat će da reši enigmu zvanu Ivan Turgenjev. Četvrta pozicija za Vjernu Lizi, na petoj je Ramon Starlight. Treba očekivati da je završni onaj spoljni napad Ramon Starlight i Miška Pantića. I dalje Ivan Turgenjev, Alfa Varene, Toli SG, sada je pritiska s polja Vjerna Lizi sa Dejanom Katanićem. Peta pozicija za Ramon Starlighta, čeka Pantić šansu u ciljnim metrima trke farma Brajkov Subotice. I dalje prednost ova se polako uvećava za Ivana Turgenjeva sa Borisom Kečenovićem, ali s polja se daje u poderu Vjerna Lizi sa Dejanom Katanićem. Dvoboj Ivana Turgenjeva i Vjerne Lizi, blagu prednost ima Vjerna Lizi sa Dejanom Katanićem. S polja ide i Ramon Starlight, ali niko ne hvata Vjernu Lizi i Dejana Katanića. Druga pozicija Ivan Turgenjeva, te je Toli SG, Paladino, Ramon Starlight, kasnio je taj nalet.